Yen yo kalah yo menggetok. Aduh kalah. Aduh. Yuk, enggak. Aduh. Yuk. Iya. Ya. Ya. Sampai kok. Ya. Kalah masih. Bruh. Nah, ajak Pak Mangi dan Pes yuk. Main Pak Mang, nanti Pes mau beli jajah. Udah nggak ada Pes? 2000 gen. Bruh. Bagi dua aja dua nah. Nah, Pak Mang. Namu ada kan? Nah. Pak Mang, Kira Pak Yum beli jaja? payu tapi sembang beli aja dagangu. Bang beli kengken ya. Man Pak Mang itu nih ngeren bagi 2 peso. Bruh. Emang sih Pak Mang ngurin bagi dua. Tunggu jangan sembang beli jaja dagang Bagi 2 kene. Ada di ketap ada.